Apat na universidad king Pampanga ang kinilala bilang top universities king Central Luzon. Kaya katalang pakibaluan reti king istorya ng Patricia Mamang. Apat na universidad king lalawigan ing kinilalang top universities king Central Luzon. Agpang king 2025 UniRank University Rankings ase sentro king academic excellence at digital presence. Mumuna king listahan king Pampanga ing Don Honorio Ventura State University o DAVSU. Tinokyan ning Angeles University Foundation o AUF king 3rd place. 5th place naman ing Holy Angel University o HAU. Kabang pangapuluya ing University of the Assumption o UA. King Mabilog Bansa naman 66th ya ing DAVSU, 71st ya ing AUF, 76th ya ing HAU at ing UA 139th place. Patunay ano iti ning masanting academic reputation king bansa. Metong yang non-academic league ing UniRank University Rankings ang mag-evaluate kareng universidad base king karelang web presence at popularidad nung nukarin akakit ing karelang online visibility at engagement. Migit king 13,000 na institutions king mabilog gayato ing panigaralan ng UniRank system base king web presence, popularity, and independent digital performance metrics. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.